Om Swastiastu. Cening bagus lan jegek ajak mekejang. Lan jejani nengahang satwa. Nah, bener-menahang tegake malu. Nih jani, memilakarnya tua Bali, ane memurde, mentiwas teken mensuge. Kene kone satwa ne. Ada ketuturan satwa, mentiwas teken imen suge. Imen tiwas, buka adane tiwas, saja-saja jelemane tiwas nek. Tu sing ngelahnya ngapa, apa buen arte berana. Kegaine imen tiwas, tuah ngalih sang ke alase, lakar ada pe kepeken. Nanging, ya diastun je ia tiwas. Sakewala solahne melah pesan. Bakti tekening hyang widiwasa, tu sing taen ia jail apa buen nguluk-nguluk timpal. Nah, ada jani buen abesek madan ye imen sugih. Saja buka adani sugih, cek tu sing kuangan yang apa. Sakewala melenan pesan tingkahnya teken imen tiwas. Momo, demen nguluk-nguluk timpal, demen jail teken timpal. Nah, ka cerita jani, sedak dina anu, mentiwas ke umah imen sugehe lakar ngideh api. Kene kone abad naya imen tiwas. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mak. Mak. Mesahut ya imen sugih mara bangun. Aduh, anaknya untuk lijani supaya Swastiastu, Swastiastu. Tiang, Mak. Hampura, Mak. Tiang ngulgul, Mak. Cara jani. Tadi tiang ideh api, Mak. Apa Nyai tiwas? Ngideh api? Huh. Nah, ne jani alehen malu icang kutu. Yening suba kedas kutu ni cange, nyana jek kebang Nyai ngideh api. Buina nganti bahas acerongcong bangcang. Nya, kone ya imen tiwas ngalihin kutun imen sugehe. Seriot. Man aukot. Tik, tik. Puen ya alihin. Cekesek. Baka tango buen aukot. Tik, tik. Nganti kone ketengahi mare iya suwut. Ditu lantas ya imen tiwas bang ngideh bas cerongcong miwah api. Kendal pesan kenane ya imen tiwas. Ditu lagutan iya mulih turnyakan base entu. Di jumlah ni imen sugih buen ya mesiksekan. Wih, Dewa Ratu Agung. Dapokin ha? Kudu buen aukot. Ngencolang iya imen sugih ke umah imen tiwase. Nyai tiwas? Nih, toleh kengken Nyai megarapan tu ni. Nih, cang man buen kudu aukot. Kengken Nyai ngorahan kutu ni cangi sebuah kedas. Jani, to ulehang bahas ane tu ni bangi cang to. Mesawat ya imen tiwas. Meh, Ratu Mak. Bahasa itu ni sampun jakan tiang, Mak. Nah, sang kengken. Dos sebuah bemayangon pesileh. Bas ane subo lakar dadi nasi ento, cek abana mulih teken imen sugih. Imen tiwas tu sengida ngomong apa? Buen kejap nih, bien ya imen sugih ke umah imen tiwase. Nyai tiwas, itu nih Nyai masih ngideh apen icange, jani to lehang masih. Api imen tiwase jemake. Nganti kesang apesal gede masih berondong aja imen sugih. Imen tiwas tu senyidang mesaut. Kecerita buen manine itiwas tundana nebuk padi ban imen sugih.
Ditu kone iya lakar upahina bahas duang cerongcong. Nyak kone iya imen tiwas nebok padi imen suge. Tok 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 tok. Nganti kone ketengai mare praga. Ditu lantas ya imen tiwas ngencolang muleh turnyakan bahasi entuh. Di jumane buen yo imen suge masih sekan. Pih, Dewa Ratu. Dapat tangan buen latah dadu. Ngencolang iya ke umahnya imen tiwas. Nyai imen tiwas. Tiwas. Nyai apa gaya nyai ne megarapan. Ule ngibi ngalehen kutu seng kedas. Jani nebok padi tu seng kerambang. Nih toleh icang buen man latah dadua. Jani ulehang pasti cangnya tunian. Seng midang mesaut apa ya imen tiwas. Bahas ane subojakan teken imen tiwas. Anto saupe bahan imen suge. Ngantek ke kus-kusane mekejang abana mulih. Lacur imen tiwas sedih asing-asing. Masal selan. Iya sedih. Ngenahang lacur ibane. Buka keketu. Ratu yang widi. Tapi wang titiang ratu. Nados buka kene nasib tiangnya. Lacur titiang dari manusia ratu. Sedih ya imen tiwas. Ngenahang lacur ibane buka keketu. Dejani sedak dina anu ke cerita. Itiwas iya luas ke alase ngalisang tekening paku. Ditu iya sek-sek gorek. Man iya sang akateh. Sambil ngemipik paku. Sedang itu ya imen tiwas ngalisang wiadin paku. Lagutan teke ya sang kidang. Tiwas. Maka siapa ko ni imen tiwas? Mih, Dewa Ratu. Ada kidang bisa ngomong. Tiwas. Apa alehnya itu? Mesaut ya imen tiwas. Sugro jero kidang. Tiang ngarerasang teken paku. Nyai tiwas, mai je malu pakai nira. Nih, seluk jet nira nih. Yen nyai nyak, ditu ada pabang nira tekening nyai. Sambil ngejejah, nyak kone ya imen tiwas nyeluk jet isang kidang. Sugra jero kidang. Mara iya nyeluk jet kidangi sada bamban. Pai delimane. Woi! Maka siapa ya imen tiwas? Pek pesan limane misi mas wiaden selaka. Dewa Ratu, napi niki? Napi pai can Ratu Betara mining tiang? Mara iya lakar ngaturang suksema teken sang kidang. Tu sing tepukin napi nia isang kidang. Lagotannya isang kidang ilang kijekaden. Imen tiwas tor iya lega pesan kenah ne. Ngencolang iya muleh tor ke peken. Teka di peken emas wiaden selaka ento mekejang anggona kalung, anggona gelang, bungkung, miwah ane lianan. Jani imen tiwas subodadi anak sugih. Mesarwa bunga ngantek ke pianak-pianak nih mekejang anggo mas-masan. Sedak dina anu luas kone ya kepeken ngajak pianak nih. Ditu kone tepokena bahan imen sugih. Ngon pesan ya imen sugih nepok imen tiwas nganggo mas-masan sarwa bunga. Ditu kone lantas ya imen sugih metakon ngajak imen tiwas. Tiwas, dije nyai man
mas-masan bak buka keto nah. Misi megelang, mekalung, megenepan. Itu ya imen tiwas mesaut. Kene nyen mbok. Ipidan tiang luas ke alase ngaleh sang tekening ngaleh paku. Dapetang ada ya sang kidang tur ngongkon nyeluk jetne. Marah seluk tiang ditu tiang man mas-masan waden selaka liu pesan. Ningeh imen tiwas ngomong ke keto. Imen sugih ngencolang ya mulih nih. Nyemak penganggo nyaru-nyaru buka anake tiwas. Laut iya luas ke alase. Ditu iya sek-sek gorek ngalih sang tekening paku. Sambil lange sada nolah-noleh ngalihin ya isang kidang. Sagetang teke ya ikidang. Manusia nyentuk rasa krosok ditu. Mesaut ya imen sugih. Tiang mensu. Men tiwas nih ke jero kidang. Aduh, sedok tiang, sedok basang tiange. Ulangi puan tiang dorong nyakan jero kidang. Nah, yening jajo, yen saja cai itiwas, ni seluk jet nira nih. Seluk, ditu ada nyen pabang nira tekening nyai. Ngencolang ya imen sugih nyeluk jet kidange. Wih, buka sitange 5 nih maselukan seluk. Waro mecelap cek maki jeman jet kidange ento. Wih, dewa ratu agung. Imen sugih abana ke tengah bet-beti, ke tengah dui-dui nih. Aduh jeruk kidang. Ampura tiang jeruk kidang tiang kapok. Lebang tiang. Cek tusing dingatakan jeruk kidang. Buin ya keket-keteh mekejang. Paida iya imen sugih. Aduh, dekatku nih di sisin tugade. Marah le banget teken isang kidang. Imen sugih ngedabwak. Tusing ingat ken pedeweh kane. Buin kecep nih. Marah ia bangun. Dapat tangan telah babak belur metatu megeteh awaknya imen sugih. Ditu lantas ia megang mulih. Aduh, kadik kene ampura tiang iwang. Tak kejumah nih imen sugih mekelo-kelo ngemasin mati. Nah, keto nyening cening nuutin tingkah ni imen sugih. Demen jahil teken timpal, demen nguluk-nguluk timpal, momo sinah sengsara sane pacang kepanggih. Lan jejani cening nuutin tingkah ni imen tiwas. Bakti tekening yang widi, seleg megarapan, tur demen nulungin timpal. Yening sebab kita, sinah bahagia sane pacang kepanggih cening. Nah, amun tu malu satuan memene nah. Mogi-mogi benjang pungkur kecunduk malih. Om Santi 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 Om.